I got settlement tanga ben sha kamba nan easy kama ambian katala ama mirka nanwula mirka give it up kumalta ma settlement tanga connection na ma dan wa de yaya ama na alaz bala lare dan ne to dol de zaanga nirbo pamje settlement tense yung balang kakalare e kana kagbana ama kale borla lare dan ne to che ko nyabana shukur behe de biar pune kache te ban kana kwamzo nyama mare ki bierme kana ke bane ensaima ma go da ton to asere ya to do zo de nan karanya ya ngulo nya a first time kana jone video ngoma zonga kate an kagele dan na kyang airport anta peke to zo paso from Spain won kana kyango ka daler ma nyala bana zo do mbor bana ka pa kana no de tole pa ngom mala ngom bana ken te ka do to dana mami zaha larka mal boar lare da zo do tumna kalma agwadane bieni yam puluma ka agwada boara kama salmentanga so yan nan so amele dan te so wula karto ko sara kare nan kan yiti piana wula kan no to lare ka so no to na amele dan tama da zo ngulu ma daddalere bana zo ka yon ka te ba gihma o tanda be lor na kana da sanya ka kama bi so yana na yon sa sheltente yisr kian airport karanya bana zo ka ta bagbera so kan yan koyen lehra ban sha kam za na ku nyela allah ka la nyela wo so bana zo ka ta kian airport ngoma na ta takpaso ko kana ko man la nirmo ka ta nan amaliya salmentan amaliya de yan ke kan won do ma ko nya gana ni yan ke kan won do ma won be yan salmentan wo ozunwe kuchanla o yuma anahe na mbelama yuma anahe ngoma ko mi kutum de tuma shekur daler ko kana so pumpum kar bor sore de zo ya pon ka so biene antonia pa ay mal la ka pa ma ko be Italy be Spain be German be UK be any 28 be 29 European countries soma wenya selmi be gban sabana kamale European passport chekala nirma ngum mel gbana selmentang gbana ima bu dola ni man be wojin ma yuga kai pa di gbana la nirma wenya pa be do amno no to na amelia nyam wenya do nyam pa na munon to mal na amelia ko ta ya ka yo lare la ka pa ko ta biana akoda no to yo lare ke na amelia dan ka tempe ko so zoma. Subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows he's talking about, there's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed. Kana kane baneki No, he's out here.
Dagombas, say, boko. To on kana te shege kate kyan ntike ko oyina sambane kate pan na wula kate pe nkulwe sa shel te men kana tinye te nirba ta ngon gbo baaji ngo ngon kala haraka ngo kate non zanzan te mozo ngon mi kyan ngo jeli ngo ngon nya ne mfoso ngon driver omi gwaza la haraka ngo ma o manun zon za ha yu yin ka za ha kana to banan kunya kamon bi ha sham ka manba kati yeto a tablar taba da zo aka tille hale banir ba yo banza hamale Canada man America ba visa nama ba ban ya harfune amma banan bakin because America ma ba za za you know kamale 5 years ngun bo ma za pselo ngun liga pselo zone shere songo ngun mala 5 years amma kan zo from America kan bo mi gaza ko mi gaza male 10 years da zo intaha mpana kwen kana nzoma enti hataba mbia peji wozo kai banye shekor behla ne yaron yam bola tamabi shabwiya Jacob be tetuzo paso bon hakka Abdel ben shawo shekor ben lanyo pe katrayan pat platform ma nzon ki murora dir fila nirbo pambiane kan zo namba zanzanto batto nzoma ngun yeliga jiwa wonamba kan zante nemfo bob ngoma dozo tamabi sobyo kuite gba na menzo namba zanzanto ngun nya bisa calls nzoma computer anti hanirwo paragale ko biane video ngom mabel ko praga pamjambe binyale bambana kadma ni bujar so ngun lambon calls ma ngun mbala dozo nzoma o gomam pam kana ko zanzanto kazamba da zo har aile to zo paango na kana banir ba shamma brakala ansana banda kamna tibian sandu dwame ngone nzama ogoza wopon nan lala amliyama kulan zo ngon yeliga ji o pon nan la amliyama karanyala paango ogoza bu ku cham ku yitin shirkana o ma European passport ma ko muno kabanna ngon yo paango kabanna amliya demi gaza da process ma don kunye shamnya na kadama bannan ya shakur be ngoma ka kenwa ba mala shakuro resident ama bana ka European resident do zo don kunan shamnya na kadama nyango ma European passport ayan kabna kawo ay kana ayan zangla kama ayan nangla single kama bane bachelor certificate dan wana kadama anaba nan ana kadu anyebo ka won pa ngo gwaza ai kana na ka ndo gwaza nan bachelor certificate di kan ato apply na ga won pa ngo na kan ngo gbawo kyon wono to zan kama register yango kama we kamna yango to jine so point ma nyame okuto register kana kamna nan tan amele yango de psilagame woman do ma ka bajira ka ba right ta yorlam bana yorlam message ma kyon video wonyala tenda na ga ban shakan katralan labna back to airport ko len lawe so la yorlan filan ma ka kana ka tan mahma piken ma din yan chakara wahna kadama o shirbe piken no ma nan mahma din yan wahna kadama o mane zaaya kaza so ay ka tele ngulon yala nzon ra naage collins man lambale ma wanda naage do so hal nzon o onnan ne process pam nimvo bobo ko bian karanyala yampolo to ko kpana na kadama America be Canada be bin shako kan zoma ngona applyer le do zo hal ngoni yan nan aban shazan zanta karanyala o ko yan ka kola to bor bombe ya kazana kemto bongolongo kemto register ngolongo kemto zangolongo na lama di ko yan nan ba shaka ko yan kama te jiwo san be rinyele mzela tumane ko yan nan so ben zanto to fon ngozo di jantu yo ngolongo ko yelma za kaza bo mo non ngo ne yer ye to ashel ngo tamma bi so biene o mi la ban ngo ma video ngo
wan understand da zo ma biam biam bola yule so mbe bola yule ama mi ama bo shenga tanda ko kolra mbahara ka lapsere a process shala ton zon ngone nda nang de ma ka te bohara da zo de fiel pam karanya la ka son nang da aban shao banda kana tanda yi airport ma kana yongma la shop ma neto 24 hours da bakpata so tarana dwell man ta ka ta daban shan adin yanzan kul ta son ne biawo ka ta zo pa wa ko no to dire kana wula kana yise karzon zan kan to da zo kalan la ma process ma mi ogota na kana mu magwa lare kama tinyi ya na bank statement la wo mo fo Europe mbalama when you Spain kana yango no tunan la ban ma ogwaza woni da la bank statement 5,000 euro oda account pune 5,000 euro wa so ngolo wanyala the next day video banda kana kan mar bala video ma nan zan taba so on pon sena ban ma din keka ngoron ma za hanyala shahra bane da zo banda zane the next day ma kama walla badalan da lambo ma ne tuma ka taralan kana dan nan ma za hanyala tim dibo nzo ma la lore shukuru blen yo do ro ma la lore hamona kalanse tim ko dir ma bi gba ko zaga na dio ngombele ma ko tanya la shukuru bla ama ngunguna ngunyi pa die yen lances ayibo so ngulungu ma za ha da planir mono yidano but ta bwaro na la video no ma za ha kara la se dit nan ka banir ba ma ban la sarata ma se yen ma dinan kala bru ma yi la se biti yen nan amelia karanyala yiko bwabam na kadama bolle wo ne kadama ner mono pa an shirin obe yi bwataba be picture nima be video nima banda tesa taba denon ma za hadiyan la'an ma bi ta buharle da sa hada shahra nan biyan me da zo ayin yama kan won pa won ma man do ma dinde nan karnya yi right tab message nima ki la ta taba kama yorlam yetwa ama karnya la won do ma lar kare yo karanang dale da zo hal video shel ni yarmo tamma bi ku bi ta platform wazo inyen fa songo watcher ma la yeto alwa de tirgo la hal na ratanage da bo soobin sheshel bar bozo en yusala opportunity na kadama en post la video ma en page zo kama biro ki bana kadama da bannan easy kama anti halasha ma ban sha kam yela process ka ban sha kam yela lare ay bo zo tanda kana kan ke ka bakan ganne kyoma kan maharba tara dirla tim because the downland zo ma na shop na banir ba yoma shop na ka tuna won bi double ma la shop wan ko tumda na tan kana ne so ta zanzan kema o baza shop ma pun ko do zo tan yan gohoro me ka ban nan wula ka banna ga baban sha kan za han zamani nage tin yo pyanwo anye bo ngunan yetuma ma na liga ma henere yar so wonde ye liga shi dan balama wallan kana wonno nan bon pyanwo so pyanwo ko tumda so ngon zo ngona en mono yonko tabla tawada zo to gorom o inage seulement ngona no to drive ngona ngbo lances zan chan ama tunda yi airport ma kana ma antana tunda shata da pana yong ma transa ma zo gbadora ama dandal ma ko yen chan revens do am ngombo ma gwam da gbaro me ko zan lor ma zan to no dwe to ko chan revens na ntazan zan to paso lora to sorangu ma haltien bombala yeto abuye bela tra ku jimini mana la hal ka poensa ta kana poensa ma mena karma o draka yeto ashaba ko kamna dom lor ma raba sanda ko krake bilfungo dan ya larba wata baren ya ne so kam chama ama bombono akal larba nan barakare she na kadama na ran mo wula nala insurance so kabra ko kana wo mi kalances don walances shelten yelmo ko Ghana lances ma ko ra gba ba ban sha don kovo ra ko na Ghana lances ma zan taba ka ba dige en wila ka sabsabe ka bo shukuru den shalna wombe shukuru shalma ko yare ka sana gana ma insurance ka ti do zo kan nir mun wo pa anyu anyebu ma won yar mo ma anya Mr. Collins ma ya wo to mo yan zan tan kan airport ma do zo tim dibo mbarama kan nir mun wo pa ama wo de wela lare ka ban sha kam na no ma do zo ngolongo za dan naga karakana airport ko tlen nan wula ko len labe
to ngulong ma wa ma jiro pon le dozo silmenta anto kana kamal la're ka la'arma na ban sha kama sono to ku kana silmenta palam kamal la're be ka balbuni yanga ka daler cha ko man so kar nan wula kenan amiliya ka nan wula ka diga gbana dozo silmenta anya amje yanga kan nan connection la hade intikana silmenta wa silmenta ma ga antolan kena karba za kulan jime na ala antolan non connection nirbo yola la'riyaha annan zan ta paba naban nan amiliya annan zan ta daba naban nan amiliya nirbo bila silmenta kalan yuar la're intar lawyer nama nabo somba ne lawyer ma fight zan to ko nya gbana nirbo na kulan bila silmenta ka forcera karanya ya o malapwa kalan bobole nan saima ma paana to do mi ko tan to ta pa kan walagale dende nan karanya la paango omno yidan biene ko malapwa ka boban na batte manwo document dan to nan ka paango ma o tien do a shiptene kaman shedan chanta jitim ama wo do a shiptene kaman kana ta sane gbana ma zo akar wannan mano nan pu do ala bi wama now ni wite bebe nan jim test donc nan kamana sane lo wa kan yulu biara zo wama benyen nan shem nyame kadama be mbola sole kama nyegbana bima yulu ma de nyara konko ama pompo ba ta lo ma de zo paango karanya ngomno yidan o baran to ase andi ma lare kama karanya cha kan nyegbana la nyal kan yem paango goza na to mel puwa ka dosongon gbaza mele German be European citizen passport wama ka yam paango ma kama ngmahala mampa kam paango ma mele puwa kam borno nye wana kana ma nyela tourist visa be visa ko mele kan lanche ko yelare man yelare to doso ngone bo European passport wama ko sign karawor na kadama wa paanya ngom paango na mele puwa wadana nyuma na oni yuwa karajia na kadama nan ban kira ba kana kare nan ban sha akam to so ban sha akam ma zaha di chanta nage tim jibal nan bala ma because yimim na karanta nan ban sabla ma man tal zaaya kaza la ara ko sign na kadama fulma wadanan yele so wo muno ko en dire tim chanta jene bien nan ban sha akam za wo muno ko en nan la do so ma jelko gwaram amile shama kala la yele anto jonete by an cross video nim shere anye yeto ashin adam biara fune abana join to WhatsApp anto join to WhatsApp for more discussion mabjirgo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows he's talking about, there's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed.